Selamat siang, jumpa lagi dengan kami di Lister Brutu Channel. Kali ini saya membacakan umpama kiriman dari saudara kita Ramlan Manik dari Pak Barat. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan beri komentar. Kita mulai saja. Judul umpama atau pantun kiriman Bapak Ramlan Manik dari Pak Barat. Laus mitu Pak Beak dalan misi bue sampula. Rohmo kini beak tarap pasu-pasu ni kula-kula. Kayu idedoh kepelalu, gatap isuan itanjung rahu. Mulan tedoh ngo mengidah aku, tatap mo bulan isi ngo aku. Laus mo mergosting, laenggara tambal soldep. Lotin ngong gesting, ulang palam postep. Lai pola mo tuhu menektek, roroh sup gulena mertulan. Manat mo merdengan sibelte, janah ulang mersi pemelan. Hari Kamis onan kelohi bue kala merdean dukur. Banam prengis janah maholi, perceremna pesenangken ukurku. Merbulung monina pola, otang kapea mahan seban. Burju-burju mau kita sikola, asa kasea kita kaduan. Sisuan nina tabu, baing para parana. Juah-juah mau ke si merbaju, bagi masoh mi anak prana. Mula laus kita kitobis, ulang lupa kis-kis regena. Melandorok terlalap tangis, gegoh mersodip bayi Tuhanta. Melalot turutung cangaren, toko kesa mahan jeruken. Melalot dengan merkekurangan, menahang tangan lako mereken. Lesung bekas menutup pagi, laluna si kayu pihirmo itu lusi. Cidahan ngo keleng niate, yambongen karina siso mermus-mus. Mula laus misi bande lausen ngo kerajaan. Kumpe kita ngo pande, tong mango kenah geut mahan ajaran. Mertabas menuan pola, dalanna milai sal-salan. Melamalas mersikola, kaduan dan enda menjadi pandai. Siulaki atau kita ulangi sekali lagi. Laus mitu Pak Beak dalan misimbue sampula. Rohmo kini beak tarup pasu-pasu ni kula-kula. Kayu idedoh kepe lalu, gatap isuan itanjung rahu. Mulan tedoh ke mengidah aku, tatap mau bulan isi ngo aku. Laus mau mergosting, laenggara tambar soldep. Lotin mong gesting, ulang palam postep. Lae pola tuhu menektek, roroh sup gulena mertulan. Manat mau merdengan sebelte, janah ulang mersi pemelan. Hari Kamis onan kelohi bui kala merdean dukur. Bana perngis janah maholi, perceremna pesenangken ukur. Merbulung monina pola, otang kapea mahan seban. Burju-burju mau kita sikola, asa kasea kita kaduan. Sisuan nina tabu, baing para parana. Juah-juah mau ke si merbaju, bagi ma sohmi anak perana.
Mula laos kita bis ulang lupa kis-kis regena. Mulan dorok terlalap tangis gegoh mersodip bait Tuhan. Melalot terutung cangaren toko kesamahan jeruken. Melalot dengan merkekurangan menahang tangan lahko mereken. Lesung bekas menutup pagi lalu nasi kayum pihir itu lusi. Pecidahken ngo kelengan niate yambongken karina siso meremus-mus. Mula laus misi bande lausen ngo kerajaan. Kune upe kita enggo pande tong mango kenah gate man ajaran. Mertabas menuan pola dalan nami lay sal-salan. Mula malas mersikola kaduan enda menjadi pande. Bagimo demikianlah pantun atau umpama kiriman dari saudara kita Ramlan Manik di Pak Barat. Mudah-mudahan orang-orang lain, pertua-pertua lain, saudara-saudara saya yang lain juga berkenan mengirimkan apa yang dia ketahui, baik menyangkut umpama cerita rakyat, teka-teki, adat dan lain sebagainya, supaya kita dokumentasikan semuanya. Lia sate juan-juah banta karina.